Ka Khimusniang SC lahduh haka 17th Kiang Nang Ba Memorial Trophy Super Division Football Tournament arja absan. Bala penyai daka West Giant District Sports Association WJDSA. Kani ka nam lahduh kalawan hadin baka Khimusniang SC kala penrem ya kala Thalabo SC dasau laar lingba ka jinga shoot tiebreaker haka jinga lekai final kabala long hamadan Kiang Nang Ba Stadium Juwai haka lai puway terik kalalingkan. Ya kani kalumpung ya lekai lawan penha perda da Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ke Sorkar jela ma wailat miki shila haka jingdon lang usumbut kongsan ma bi perngam Assistant General Manager JCUB u District Sports Officer West Giant Hills ma krobok pasa ki nongkit kam ka WJDSA kentup na do Working President ma EMH pasa General Secretary ma lamat u lalu na lor kiway. Hadin ka jingalek ka la sami ki khusnam syaka kinhun lahduh da kasong pisa ka ba shilak tingka bat kinhun ba wan ba ar sanpa wajar tingka ringkat ka certificate ba trophy. Na lor kata la samru ya ka khusnam Man of the Match Sha Reform Pali Khimusniang, Best Goalkeeper Yalam Lang Biam la Thalabo, Top Scorer Primrose Lamat Demthring SC, but Player of the Tournament Medi Prangki Potling Khimusniang. Nga nagaliang nga wow ukerpat appeal o kaniga final match ko to yele ai laro kini ki banai ki wada tang na ki daw ki wa year guide kamu da TVE haka kam football use ke embat ki jingjia itu gini but dangi ni wada da yoi haka ni ka African Cup of Nation wat chaduk haka level chaitai le embat ki kat tu kat ni ki jingjia tengah apilo kerpado ya ki team wa uhe menseni mho bu mho seni mho nya thoi hapok madan ka jingele mo chip tangwa dua dek ni na madan to umli ni ye te bro